0 فevral bira bestet Nisan kanın sığdak Valentini kanata varzatte appet dünyayum bun. Atsrastuk barak bun Respublika derutken popularun. Min bestek teye bira tefe Nisan kanın. Falem alçi aham evertzak testen gasay nekelse. Sığdak Valentin kanapet varzatte bun Nisan kanın dünyayı bira bestete. Min emerde gazı dergat 0 fevral Adam Karadzian fekanın warzon zinadan xastet çısıl zerdil daran levertem. Fitzak der sığdak Valentin bun Nisan kod kodyaqi zemerten kat kanın fadil falen warzon zinadima appen der nitsi bas zinadis. Sığdak Valentin bun feste der katolik teydart der raydı tuy Nisan kanın warax der nix senadem. Atsı bun arac Nisan kanın raydı tuy Respublika der atsagay warasi aman der bestete ورخی نسان کننز آفتنه. وارزت ناس برگ بون رادون خاطس و یه سوار زندینات کرزین رارگون کنن خوتختر. Tradisi megaskatsı berek bonu varzette kerezyen felavar keniniz alı xuzun levertte dukani mebaxizge testi teferali zbalit keniniz epetre suğzinad mekeskiye atkrit kete suvenir te qazen te didin te amiz balxenen al seppetter. В преддверии праздника мы вовсю готовимся и спешим предложить новинки нашим клиентам. Как правило, красные розы. Цвет страсти, цвет любви. Это очень любят и ценят мужчины и женщины, разумеется. Примерная стоимость букета будет в районе от 2000. От 2 и выше в зависимости от количества поставленного цветка. В данном букете я использую каркас ручной работы в виде сердца. После цветов зачастую это хорошая парфюмерия, косметика, сувенирная продукция. Biret qudemagas bu mach maqoma mansan kanikoy we mach berek bun nawzagga falayer baistam ender kamaider fala machen nachisan quaid nachi warzon dinad bun wat kaizag neqa we wait rasuchter ama arfa gunter nadam historie der ama literatura der bireis achem den sekte erhasan iron festival der Star Warzon dinad ambisunden kan bazat. Beazar testela gasi tarsent ehtidjana patsaha don teleradyo kampani ir.